Zdaj sva prespala že in za dobro jutro si bova privoščila kumpri pa kečap. Jaz sem dobila pa kavo, 6 evrov pa je smo. Kavica je bila. A je dobra? Je dobra, ta prava kava. Sicer bova dale premoženje za to, ampak rabva se malo pocrkljati. Se danes greva še tople vrelce gledat. No, ni gledat, plavat. Tako lepo zgleda zdaj tale naš. Halo. Iva. Kje je Spompri? Chongqing. Na Kitajskem. To sploh ni v Sichuanu, ampak je kar ena lastna provinca. Se čakal. Kečapom. Kečap. Kaj smo se dobile? Palačinke. S čokolado. S čim? S čokolado.